Task Force Zamboanga Pone Detachment Alina Marta Drive Barangay Santa Catalina, ELPS 11, ay as impounding area para ng mga motorsiklo na mismo lugar. I-expresa su alegría el Barangay Kapitan de Santa Catalina, el Honorable Boy Arabi de Especia poder realiza con el su plano para pone con el Task Force y el Police na su barangay para pwede protege con el mga bibyentes na su lugar. Parang matagal ko itong inaasam-asam na maglagay ng task force ng mga kapulisan upang panatilihin ang katahimikan at kung mayroon man mga kahinahinalang mga kilos, dapat magsabi sila kaagad, magbigay alam sa amin, sa aking mga barangay tanod, magbigay alam sa mga kapulisan at sa mga law enforcement ng mga task force upang ma-prevent natin kung mayroon man silang hakbang o may planong manggulo sa ating barangay. Asigun con el commander del Alpha Company, el First Lieutenant Romeo Gumiran Jr. del Task Force Zamboanga, kung quien niya designa aquí na Marta Drive, ay kundusi sila checkpoint, mobile patrol, iput patrol na lugar. We will implement a day-to-day post wherein we will establish a checkpoint and we will conduct joint patrol, foot patrol and mobile patrol together with the Barangay Council to include the Barangay Police of Barangay Santa Catalina. Nakosta onde pone con el Task Force Zamboanga. Ali ay pone con el impounding area del mga motorsiklo y otro pa mga bihikulo para del Police Station 11. El Honorable Kagawad del Santa Catalina si Jordan Evangelista, amo el dueño del lugar que manda el usa libre con el mga pulis y mga soldado. Para man-augment lang el taabla kita el peace and order aki na community. Hindi lang na Santa Catalina, pati el mga neighboring barangays de Kasanyangan, Santa Barbara, Rio Hondo, pati Mariki, talon-talon, tetuan niya cerca. Kaya dahil kita sa lugar usa sila para na buen del todo. Gracias con el soporta del mayor na ayuda de ila, ta-anunsya tamin kita, kay manda tamin kita usa el portion de este ki propiedad para na impounding del mga behikulo, especialmente el mga motorsiklo takabakuhi, pati el mga sikad-sikad para tiyanin sila donde pone hindi na estangkaw allá na police station. El alcalde Ben Clima Cotalia presente durante el corto programa na Barangay Hall de Santa Catalina. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.